Maintenant, une autre pensée, une deuxième pensée à un artiste pour qui j'ai de l'admiration et qui nous a quittés. Donc, sa devise à cet artiste, c'est le partage. Et donc, peu importe le chemin, la chanson, c'est ce que ça dit, peu importe le chemin où on va, peu importe l'endroit où on est, peu importe la langue que l'on parle, l'essentiel, c'est de partager. Et cet artiste était convaincu que par la musique, on casserait toutes les frontières, toutes les guerres, et on ramènerait un havre de paix rien qu'en faisant de la musique. Et cet artiste, c'est Brahim, mes amis. Voilà. Merci à vous. ولكن إذا حساس كلا تسلبني بأساسي من هداية الناس ما تسلي مستقبلي هذا الجنسي الجناس يرنا نثار ثاروني
الراس تقبيلي تنواتي يمنن الفهامة في نساس يحبرني ضاضري يريد يا أساس في فوقي مسلاي شداد ملال غدات الراس بالقبيلة رقديش تبين رقديش تبين شربني اللندن ذاني خدمنا ويني ويسمع استمر زيدان الشعباني الكام شربني عنانا مجالس في السلفانات هيني كذا مثل ومثل هيني كذا الهنا للسن بالسر لما يبعثوا مشوار ويا نزور يوخس نصغر وعانا ويا نمس لقيتك بقيتي Vous allez danser.